Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Kajing bambat jong MLA Karam Rajan ngam URG Moment yala kajong kakular balaya kot bakinoy lam gibla penjob yu bak kajing penkain ru ikajing kot bayu kertong MDC di ben ibet da ubreu banangat han ramrai kinoy lam jong new MLA na ramrai jerngam gibla treshi tom bat krishan borba yu hak election MLA gibla long house nam aratar polai kila rai ben mi no nakakin hoin jong Moment. Hakajing keram kilar thai kubor hak santrik urampang aratar pausan kinoy lam jong RG Moment kibikin thop yu president ba pinchilur langling do nonglin ken u chief advisor ba BI Nong State u general secretary ba Hande John Kharbani u vice president ba Bahalang Lin Kharling do bat kiwe kila ong bo RG Moment shimla bat satya laga jong kajing kular namar bola penyeng penban du ba lur shai Kharbani u budai na kashnong nong hawe hakathan langdong dai bar upen pau menta bu udai na kashnong malang sildubi kabre na kaju kathan baru MLA. Kini kinoy lam na ramrai la keno ru bo MLA la penduk ru wat dek executive committee ke penjob election yu ba ula tharu dak way part klam na kin thop show ikini kinoy lam bat lokata kilo ong ru ba ka development committee bla thau khnang na ka benta ka than ramrai ru la penduk no bala thau thamai dak way part ya ka bla kle hi du ba lor shai hak ba wat ki khot ba thama jo ka committee ru kimshim tip satya ba kilong ki khon kiri kin hon kinoy lam klashim ya karai ban ajing krishan pura no yuba kimfa marbanyang ubdeu kurtong jong ke NPP na ramrai haloga nongrim bu udan hak party ke bayalam ya ka sarkar bu udeu ru ubdeu bujuklo ban yarap ni pat ba jong than wala umdei shu unom mikmat ru nakaleng jong balor sai Kharbani ubdeu candidate independent haba glijigli mai yang to bagi press media glijigli kalau dia ini itu pensolong ho na bawa beni kita jomna kalau bawa dia ini dah kalau orang manusia ho kalau bawa kita jomna nrai ada nak pakai dah bawa petas kimi monen na kami tu jadi dapat rusai masa benar yang kata tak sekentit ba ngadu ba ngedolang berkomong kalau kunci biasa yang bawa umum, henry hakim meeting bakar barok, ini akan start jam berisi. Nanti kenari sekarang berisi harus batai kita. Henry akan juga ambil ini benong, kumba, ini ba, kam isi juga independen, kalau jauh ada mungkin kam berjuang. Habang kata kanugim, ni nakalang jonga pagkagroup, pajong nilamit no, batang ulit Christian, yung baba, kimfa nakasal NPP. Halon kita kanugim, mula sebenarnya ya katang jonga baong ba om sumamon kipeda, nilai kam sumalay kita. Poin kebaan kalau ba asoban pensyai di media kalau ba nado ba sedang ngai ba papi lu pilate kata ba URG Moment uang ba MLA kan naik sakatan area karo par MDC udai bandung laramrai ada mana lu udai bandung laramrai kalau kita nongim naglanjungan ngap tak kejeng studio rau ban olga konsumsi ramai inong nikmat MLA MDC kindon baik tang syate syaricam jeng perokalo ngamsoi ham nah tentu ngeweb ya kipai ba jeng konsumsi balik day bansa le sliang mat tak ya karamrai bandon kemungkinan dalam kemungkinan hikmat. Kalau kan orang so orang ba, tak boleh kesur, tak boleh cuma lama ikut. Ban Christian dia bawa kimfa, ban udah dalam jami, ulang beri bapa, ulang beri bateri sitam,
badan bisnis solam por barok walam ulong nikmat dong tang baik solistom batu erap ni peba hagi jod kampar. Jadi lalu usaha meraja naik kalau sedang kiu ka jingit namenta ke parti FPP. Teman hakan ni apa bagi trekam namenta ke RJ Momen dulu. Ia perlu isipun ke patba hakan jing sisa ke seluki yang ke parti FPP. Pak nakaliang jangan lagi ki babur ki para rempah ki bawan aja kerja namenta RJ Momen ki kampun ki tu ki ramba ki nomelam ki bami na ka sakin putih. Hakabaki wan ai jin kersan kerpang nam ta RJ Momen nomor budaya itu lokal kandidat Indonesia sih. Tenai hakabaki pek nam ta kana election MDC menda. Nomor kan kajing yalam jong RJ Momen kalapan bakla sibun hakabayari bat ka parti kinomelam ki jongbu bon tapren ki kilami no. Te ngai ba ki pat nong senong Indonesia sih yang mentahi kin hikmat mau saka ini. Nomor ladani pek ya ki kidak disin bat ki kam ki ba rabba ki ba kaneka parti hakatin yalam jongku sar kontrak sama ubadi chief minister jongi minta kelompok dan kajian karman ba itu baru ki ba sengit ya kaneka parti ki ba sengit yo kontrak sama yang minta sisin kin pai no salah ka jong ka parti ka ba ki bat kin ai ka jing kersan ka bapura bat ka jing kersan bat penjot kurtom uba ka parti NPP la ai uba de uba ba kin pa bat akabaya de bat ba kin pa ude urang ba uba jupendak ki jing kulan lamun swa parbo ulang MLA ula judan ha opposition bat la kataru haman lagi senang kita nilai ya kaban pensiau nak kaban tajungku ngim siau leran dan keran ya kita kita bahagiku nomor ni isipun kita mau nungren haman lagi tendong pada haman lagi senang ini ki gelong kaban sam yang itu ba kani kajian kersan kajumi nama tajungku kade kajian kersan kabas kampat kipat ba kibabun kipediang ya kai kaba ni wanra ban yalam nama tajuti. Ya apa ini baru lusa kermani. Kalau kai ka ba seulung mo bakung ururang ba. Ururang ba bala sakit nak adong kata ini. Ba umsam labat jala kajong kula. Ni satir mi piang semuhun ya kai ka ba ula ong nadu manusia di sini habagi ya ka election tadi. Da ka ba yisno thu sai ka ba kat kani ka konstituensi ka bayar. Kadon kam yang sisa baga cintrai kam jungi nyin habjit nagi arung yang di area di ba dan ka konstituensi jungi kata dak apa saya kedar ba kiri orang ba jokadong kata jungi ki kuah ya ka bukum kata ba habangi layo UMLA na kadong kata jungi sati segaro area nginda so kuman sibun ba UMDC jungi undeno na ki ke ba saya kini ki relum kamtam naka proper rambrai namar ka kalam boy ka santar juni te kini ki jingi na songthu ba na song skam ba kipat ba jong ka rambrai konstituensi menta kin phai sa NPP ba kin phai ru ba aji kerjaan yang sasisi yo ba kin pha namar ba udai ubriu uba yo jing sedia udai ubriu uba lakit ba disebut kijing jong kadang kata gitu. Idon kita kiba penolong ini bangin kendria no makan nika tenun di parti. Nomor ba hakan nika apa ni laseng nika di parti apa orang berai kijing ikut kebaca kedungi kalong ba nak berta ke MDC election nilai ikut ba ladajia ba RJ Momen upoi sekatham banjokum MLA haga utus nama ajar pulai kena kalian demi nilai kerensai suapan ya election pulai ba nak bentar ke MDC election nilai bentuk mi penjung real nampak ramrai ba nak kalian demi limpat don ganu gajing ikut ben uno real bangin demi terkait nilai kerensai min sampai din election MLA ajar pulai
dalam terjiang menipoi sekatom misasyong ya ke isi dan berkat kepada kandidat MDC hadir ba lajok ya ke ML election ajar pulai nak kalian ngedungi ina sedang ban pentelun ni kikam ni layasyong apa ni isi meeting dengan independent party dan dengan parti Islam atau orang rai hakan ni isi ngila tahu ya ke way committee bat kata kalau ke development committee yang ke ramrai dengan konstitusi. Bahkan ni ke komiti ke bagi tahu kalau bahkan pek ya kikam penroi baru apa ke konstitusi. Bat ya kijingdon kam tu kisnong tahu bagian ai ya kijing trelang rengkat-rengkat bat kinong senong kinong elam senong bagi kenhun seng premon sobha hotel di bagian pentulun saprang ya kikam penroi. Dakaba ngilapu iki dekat akan ke komiti, akan ke development committee, bah kini trelang rengkat-rengkat bagi officer sorka, kumdu bagi ya cakrang ya kikam, apa jangka ramrai dengan konstitusi. Dan dari ke seluruh kolong bah hadir bah nila form ya kini ke komiti, nak kalian tu unu memilih ula penduk no ya kini ke executive committee ke jongi. Bahawa Allah penduk ya kena ke executive committee dan kena ke parti ke jongi. Bahawa penduk ya katakan development committee. Jika pasal nunggu kalau bah hadir pula ada penduk ya kena ke isi ke jongi, pula form ya ke isi ke berteman. Bahawa menurut ya baru kinongkikan. Naduk nangau presiden, sekretari, wiki kinongkikan naduk ke block level, haduk di primary unit, di sub unit. Kalau uklan itu watang iwairu inong tray ibalai tray sistem ibalai tray berba antusias buat momen akan election ajar pulai. Bila wenno yang kena isi lah penduk pendam bila tahu ada isi berteman, but yang kata development committee kebangi bila tahu ada election kebangi lah job ke election ambil eru lah wenno, but bila tahu ada kewipat ke development committee, but kata committee kebalak terus buat losai karbani. Kepada minta kandidat MDC. Ya baru kakikan jangka ramrai tiba pun di balap belum lembaga ke komiti jang balakri buat losai karbani kabar pentelun apa ramrai. But hadir ke komiti ke balakri buat losai ini bagi tentang kumba kato kandengut ki dekat. But kita ada dekat tu agak banyak kendu jadi nikeli yang katakan jinglong dekat itu ki hakan ada development committee ki kelantan yang katakan jinglong dekat ke joki hakan ada development committee yang baru saya kabani katakan ini Indonesia kebangi layak kendu di member dari komiti. Jika itu penting yang kalau mbak hadir buat di mobil lawen buat soft nak akan ke parti buat form nak berlipat ke isi buat benar buat ya kan banyak pun yang kena MDC election harus nama ada pesan ya ibak losai karbani di lakon ki parti ki bawah ni kedua ini naduk ke SSPDP ke Kongres dan rai habangi lap bisarnya ya kan jinglong jingman di parti hangi singoba kamdon jingmut bangin kerjaan yang kini ki parti namar ba hakaba kaduk di hapan join se ke parti FPP tidak hilang katakan nomrem ke ba ni isin dah kawai karai berangin lekesan baik direct ke ubril jom ke parti NPP bahkan long direct ini hakam ngakran yikam penroi hapok dan konstitusi ke jom kata kali dapat kaba penlong ini bangin lekesan yang babak tingfa ni misgo ba kamnya hap bangin susai bat MDC bat MLA nakajuk ke Jaka nakajuk ke area dan rai ni ladun kam parab dan sai bil MDC nang nera ramrai. Tak ada.